abaifon kuni niyama na obofo ne adum kyerɛ tɔn no me se ekoro no ana woni se ekoro no e wo se die ni die e ma die ni die sa no soro nyame asɛm wo ka ye no okomu deepo a eye direct attack on Reverend Bofo ene Adu Chedua e die ntia because obo mudin me say yembodin abusua ene eye ene keda obo ade na yema na bode amini omienu yenya mu chefa haye Mosbee TV GH baby awo bi a wo hwe me subscribe channel na share na foforo nya bi hwe video a behwe nso ya drop a comment fatum se kunkron mi adoma no so se ne be ya de foforo bi abatum e bobo nkaye evangelist SURO NYAME akeka bi a kire Rev Obofour enafi sofo ADOM KYEI DUAH okan den o se Rev Obofour e kromfo sanso na ADOM KYEI DUAH nso ye kromfo eno na me bisa me ho se enye Rev Obofour ne SURO NYAME ena ye anwonkofa kase so odika kona so dem mobile ansa na obeka sa asemu yi anase oka wi ansa na okọ ho eno na nam so na Avran Bemoshe me godfather me spiritual father ode na futu a owo ema SURO NYAME me ana me ka amasem me sa Avran Bemoshe ni din no eye Avran Bomochichie ono free nsu ase beka se denchemawu enti Ghana fo yema ye ninda ho nipa bebre antena ase sisi ame no ka se dodo na eguso etena ase ode na futu esombo pa e de abre SURO NYAME abusuya ansa na beka kohwe video no me dofo bi di ne birthday enti esese me ne mahwefo madofo eka bom na fe ye wish no happy birthday eye majoa wo kumase oka Mosbee TV GH ebusuya kuo no ho yese ye video bi e betum bia no na yese wo share ema wadofo enti majoa ene eye wawoda ye ma wawoda pa twedi ampon boss ro ne asase no omo wabisade embramu oma ne wo hwehwe no onsa etumi nka nyankopon na nhiraw na fe uyefunumu manso embeye nhira e wasase so oni abusua ni nyina sanso mefa kwanya we so aka kire obi biara o hwe mi video bia se mesraw se wawoda ebedru eka bia na mienu anam nansa nanpo na wotwe a bomode na fe ye number no 0547511900 no for picture na fe udin ebra na fe yentumi nwehye na enye fefefe na nya kono efise mpani se obi bi wa agromu a udin empamuda enti Mosbee TV ahwefo akwanya abeda ho amamo se obese mudi mu awoda na se o wale ne wuye bia no bomodin na fa beto ye page no so ana se odi be WhatsApp ye na fe yetumi awehye na yefe mfaso a ubenya afri Mosbee TV GH nso ho no enti don hwiri mu yankonkohwe video no ekire ebedi nkomo. Please subscribe, like and share. Kuni niyama na Obofour ne adum kyerɛ tɔn no me se ekoro no ana woni se ekoro no me Obofour me ne de free oni me ni asem ba de meka no sa na meka sa so na tie adum kyerɛ da ne Obofour nyina ya akorofo the same scale but obi oya smart Obofour ya smart si adum kyerɛ dia hey smart no waka but adum kyerɛ dia koro no oya akokora nti no oh serious mitio I want to pa say oya akokora nti no obokoro no emfata no nti no abaifo nkuru nyama no yesu moja na woton no Ghana fo woni say still oye genuine but no Obofour nyina so ye pe o but ono no ya akokora nti no say Ghana ya dwene ndwane 90% o man nipa e bra dwene ndwane etre Obofour tonkum niam waso dem adum ti da ton niam waso dem me boa omu nyina me omu nyina say am robbers omu nyina am di chokro no ba adum ti ri akokora ne dwene ni tinwi ne say the dress no hunu innocent ne kro no na wo bo niam na wo ton no wa dwene nkoso mo ba Obofour de no o ya brantie o dress o de toto so o chieve ni ti o ye nice do ya brantie no kwa no de kro no tag na be de ebefa abusuya eno na mi bisa se wa wo hwe video yi eyatem didie anase ye futu eno de maganafo
efise binom ye video e kire se omra bonten be pa achew Avram Ben Moshe edi nkyeremu bi aba na yenkoso nhwe video no manisi na yentie ne nsam ni yie uwie a wo a wo hwe no kyere wadwen but omo ina se akronfo na make us obofo yes smart No one be here me no. obofo se na bayifo nkunniama na woton no ono na ni sunsun nyame frɛ no no wo ono wanya ni bibi ana ni bibi no a wono wanya odi ahye nkun nto beto a eye bi ade ema On fight Jesus din bata. e baton bawo te said ye okoto inji cream na inji cream na wakoto no kwa ku otin ka to so ono na akohu ni ndube na han na odi aye to beto e be sa ya de aboniki no utie me aboniki no mo di sra o ho obi na atena se ahu se me ka we ni we bom e be bo nipa e na waye ana rem wo fo se wono nso no waye ni nku e na waye ni Yesu moja etimi ye we nti ora bofo niam na woton aso de te se de obi ton inji cream ene Aboniki. ba dara bofo be ka se nyame na se won ton bia no kro no na ono so na mu ono so ya horoba iko nyame tumi si obi so a nyemfa nyame tumi mbompa ngu bibi so nton manipa. I don't depend on Bible on my speech or in my speech. Me, I don't depend on Bible 90%. I depend on fact and the truth. Nyame smo obi ma ne tumi a nipa no mbompa ngu bibi so nton. Ebi ni ho. Ebi nsiye. Ti adum chedu ya niam a woton ni nyina no kro no na wo bo boy ya akokora ni ntino eye genuine ma me fo no hu papa fo no hu omu hu se kro no na wo bo to woni bro mo so no e we wie yo wo te se de obofo no obi ni ma de ewie yo abusuan ye nua kuma ye ofase ye bra ya de nyina ne nsɛm a ɔkafa sɔfo Adom Kyei Dua ɛna fe ɔsɔfo Rev Obofouр ho no ɛno ɛna ye kɔhwɛ ye no na ye bra pani Avram Ben Moshe nso de afutuo ɛne nyansasɛm nimdie kasa bi atudwa ɛde ama Suro Nyame yen kɔhwɛ no nso na ye ba afi ye di dwumadi bi sia na yaka wo sɛ subscribe channel no na share na foforo so nya bi enhwe na drop o comment mi adoma no so ye de foforo betum a onsa betumi aka obo ade ne nte nanim kirew ye da ase abusiafo me wafutu ketewa bi e de ma be nua ketewa me ameba evangelist Suro Nyame say enlightenment aye bi embebu nani ya ka omo a omo gine mu pam se be ka ho na ma ye adwuma yi up to time bi a obi amfa ne nsanka me obi attack me da me ka Christopher asem me ka kremofo asem ye wo kwan a me fa so start ene mi nyine no kwan a ma fa so a me deliver evangelist Suro Nyame ye video bi a wo kasa fa Rev Obofour ene ye papa Adom Kyei Dua ho ye de criticize no eto nchen a ye wo se ye die ni die e ma de ni die sa no Suro Nyame asem wo kan ye no okomu deep a eye direct attack on Rev Obofour ene Adom Kyei Dua e die ntia because obo mudin me say yembodin tina me kan in politics wakasa Ghana for mpanyimfo sabe ye jimi a umbo bi adin but obo individual bi din a wa attack no ene adwuma na ye no you don't have to invite unnecessary enemies me on the Suro Nyame ye no CS afia plan sank to speakers na nka makokokoko get to ne sadie no but the enti amanye ne say get to ho na mekọ no odo ho kope the possibility for them to bring you down high the enti get to for no comedy wo osiwo ko save wo a unya the means to survive all of them nti sofo ana shake bi ana wotamfo bi ebetumi abopa wo get to when take time omoni a police for kura be hye
ɛda police for beba scatter no na wo ho ne yama boy baako a drop cocaine wo pocket pa ya chew nti suro nyame get to ho na wo ne ye very very careful enya wo ne kwasakre nipa baby awi shisha ene emagu wo san ye young boy nti suro nyame me ye audio bi ma ba me nim se wutie ya a na me ma wo futuo number 2 ka say sofo bi obeton oyen eye krono sofo bi obeton ensuo eye krono sofo obeton bibi apart from bibi to say books ana ade bi a o invest in o buy in spirituality a enkremofo ye woni man enkremofo ton a eye sunsumu adwuma enti sofo bi ka say owo nsuo bi owo kusu ya me condemn but obi nso koto a ono na wakwa akoto base wo to wo no eye bone na o pese wo condemn a membodin membo sadum chedua ana reverend bofo ye ne say wo sofo bi obeje tight bi aye kromfo wo sofo bi a obeton bibi ama wo say yesu moja oye kromfo wo ye nsa we generalize no anti me wo say enkrofo ye video say the pachaw anti na mama yes a video enti menua adwuma na yafa no eno bia na wo so nkura a wo bo ho modern pa anti suro nyame koso na ye wadwuma but was start no ye young wo hia obi obewo wachi a obeye futufo wo kai se me frɛ we bra bi me ma wo futuo ewo asofo ne ho ne ade mimpo e na osanka me bu abem but me be share wo de nti suro nyame sraw check all transfers no ena de wo se udi tum ne say ofom na ye correct wa be pa chawo pa ema unya more respect me kai se bra bi wo ye video bi fa obi sa ho ema obe render apology sa ne nante wo wi ase ye nyina ye nye above correction nti wo fom unua e correct wa tena se hwe na be pa chawo ye obi wo kora na to wo no undi for but for the greater good ene said ye beye na obi mfa wo ho adwembone nti no wo pa chawa enti woni monyam so wate. Please subscribe, like, and share.